Mu mikino ya shampiyona yabaga ku munsi w'ejo, kipe y'abavandimwe ya Marine itakaza umukino, ikipe ya nanone kandi ya Vision nayo itakaza umukino, ariko nyine Mukura nayo ibonera amanota yayo atatu ndetse n'ikipe ya Gorilla. Ikipe ya Mukura Victory Sport yatsindaga ikipe ya Vision ibitego bibiri kuri kimwe, mu gihe kandi ikipe ya Gorilla yatsindaga ikipe ya Marine igitego kimwe ku busa. Ibitego bya kipe ya Mukura Victory Sport, igitego cya mbere cyatsinzwe ku munota wa kabiri gitsindwa n'umuvandimwe bita Ajiste, mu gihe kandi ku munota wa 10 bita Mensa yatsindaga igitego cya kabiri, igitego kimwe rukumbi cya ekipe ya Vision gitsindwa n'umuvandimwe bita Aboni. Ubwo rero igitego cya Gorilla cyatsinzwe n'umuvandimwe bita Alex ku munota wa 75, biza kurangira nyine aya makipe yombi nyine yiboneye amanota yabo atatu. Ubona ko byari ibintu byiza cyane ku ikipe nka Gorilla ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Kandi rero mu makuru atandukanye kabisa yagiye aba muri weekend, ekipe ya AP Basketball Club yaje kuba yegukana igikombe cya shampiyona. Ubwo ni shampiyona nyine birumvikana, iyi shampiyona birumvikana ya basketball mu Rwanda ihita ibona itike yo kuzakina cyangwa se kuzabona itike yo kuzakina imikino ya bare. Ubwo rero nuko byaje kuba nyine birangira, ikipe ya AP Basketball Club nyine yaritsinze ikipe ya Patriote. Ni umukino wa gatandatu wa Bet Power Playoff, imikino rero yabaga kuri iki cyumweru. Rero ikipe ya AP Basketball Club rero iza kuba nyine yitwara neza cyane, yegukana igikombe cya shampiyona muri basketball ya abagabo birumvikana. Ubwo rero akaba ari uko byaje kuba nyine bigenda muri rusange, baza kuba abitwara neza. Ubwo rero nyine uyu mukino uza kurangira nyine ekipe ya AP Basketball Club itsinze ekipe ya Patriote amanota 73 kuri 70. Ubwo AP Basketball Club nyine yegukana igikombe cyabo cya 15, igikombe cya 15 rero cyangwa se iba ari ekipe nyine ifite ibikombe byinshi. Kurikirana n'ikipe ya Espoir ifite ibikombe bigera kuri 5, ekipe ya Patriote ifite ibikombe bigera kuri 4, ekipe ya Rege ifite ibikombe bigera kuri 3, Kigali Basketball Club igifite inshuro 2, naho Marine ikagira rero inshuro 1. Nuko bihagaze ikipe ya AP Basketball Club nyine ikomeje kuba ubukombe hariya muri basketball kimwe no muri football. Rero nuko ibintu bihagaze rero. Ubwo rero kazaba yitabira nyine imikino ya bare. Rero ni imikino rero igenda ihuza amakipe atandukanye yo ku mugabane wa Afurika, nuko bimeze rero muri basketball. Ubwo rero ikindi kandi wamenya nuko rwose rero mu yandi makuru agiye atandukanye rwose rero, Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, akaba rero arabashije kuba rero areba rero imikino ya Singapore Grand Prix. Rero imikino rero yabera mu gihugu nyine cya Singapore birumvikana umwaka wa 2004 ni imikino rero yagendaga iba. Ubwo rero perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame guhera tariki 18 Nzeri 2024 akaba ari nyine mu ruzinduko muri Singapore. N'uruzinduko rw'akazi kuva rero yagira iyo guverinoma y'u Rwanda aniya Singapore bamaze rero cyangwa se bongeye gushyira umukono ku masezerano mashya avuguruye arebana no gukuraho rero gukoresha kabiri ibicuruzwa bihererekanywa hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero ari kumwe na minisitiri w'intebe w'iki gihugu, bakaba nyine barebye isiganwa ry'utumodoka dutoya, ni isiganwa bita nyine Singapore Grand Prix. Akaba rero baje kuba nyine ari irebana birumvikana. Ubwo rero nuko bimeze kabisa, ni isiganwa nyine ryabereye nyine hariya nyine mu gihugu cya Singapore. Umuyobozi mukuru wa Formula 1 Stefano Domenicali aherutse rero gutangaza ko abahagarariye uyu mukino bazagirana ibiganiro n'u Rwanda ku busabe bwarwo rero
bwo kwakira iri siganwa ry'imodoka mu bihe biri imbere. Ubwo rero kandi Perezida Paul Kagame akaba ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Singapore bamwita Lawrence Wong, bakaba nyine barebye iri siganwa. Birumvikana isiganwa rero mu minsi mike dushobora kuzaba nyine tubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko rero mu byo umukuru w'igihugu yaganiriye rero n'uyu umuyobozi wa Formula 1 nabyo birimo rero baje kuba baganira. Birumvikana mu yandi makuru atandukanye, agiye atandukanye, ekipe ya Arsenal ku munsi w'ejo y'abakinnyi 10 rero iza kugenda ihagama ekipe ya Manchester City. Iyi si inkuru kuko nabibabwiyeho, ahubwo byinshi byaranze uyu mukino ekipe rwose itsindwa igitego cya kabiri. Pep Guardiola wari ugiye rwose kuba kubita umugeri intebe rwose yenda kuyikuramo. Umukino urangiye bita Gabriel Magalhaes wari watsinze igitego cya kabiri cy'umutwe cyiza cyane, aza ko bagenda ashwana n'umuvandimwe bita Erling Haaland, baganira bavuga bati jya hambo vandimwe. Erling Haaland akubwira ati ndabahambo kuki, kuko nyine biza kurangira nyine n'ubundi nyine biyunze bameze neza cyane, ko byari ibintu byiza cyane. Ubita Lionel Messi rero agiye gutangiza inzu itunganya sinema, kandi nyuma y'umupira rero w'amaguru akaba agiye kuba ayinjira muri byinshi bitandukanye. Rero uyu munyarwanda rwose bita Lionel Messi wamamaye mu mupira w'amaguru by'umwihariko mu makipe nka FC Barcelona, ekipe nka Paris Saint-Germain. Rero akaba akina mu ikipe ya Inter Miami rwose ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiye gutangiza inzu rero itunganya sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cyabo cya Argentine. Ibinyamakuru bitandukanye byateruye iyi nkuru bigaragaza ko Lionel Messi ari kwitegura gufungura iyi nzu yise Rosario 525 izajya itunganya sinema rero mu mijyi ya Los Angeles, Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Rosario hariya mu gihugu nyine cya Argentine. Iyi gahunda rero ya Lionel Messi ije nyuma gato na mugenzi we Cristiano Ronaldo atangiye kurikoroza ko ku mbuga nkoranyambaga ko aherutse kuzuza rero miliyaridi y'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga aze zose, yaba Twitter, yaba YouTube ifungutse mu minsi yashize, yaba ndetse kuri Instagram ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Rero muvandimwe Cristiano Ronaldo akomeza kugenda nyine akoresha. Ibi rero byatumye benshi bibaza niba aba bagabo babiri babaye ibyogira mu mupira w'amaguru ubu bakaba bari kujya ku musozo wabo, baba bagiye kuyoboka imyidagaduro. Ibijyanye rero n'umupira w'amaguru bikarangirira mu kibuga. Ubona ko rwose Cristiano yamaze no kuba yidekarira avuga ati ibintu by'umupira byose nshaka no kuzaba ambisubiramo. Iyi rero 525 yitiriwe iyi nzu ngo bisobanuye umuhanda waho yavukiye, aho bita Rosario nta banga, niko gace rero Messi yavukiyemo. Rero nta banga rwose, niko gace umuvandimwe yagiye rero avukiyemo hariyo bita Rosario. Ibinyamakuru bita nka Hollywood Reporter dukesha rero iyi nkuru cyavuze ko 525 Rosario ya Lionel Messi izajya itunganya sinema. Abakozi benshi rero bazaba bayiyobora ni abakomoka mu muryango wa Lionel Messi. Ku ikubitiro iyi nzu rero izatunganya filime mbarankuru yuko Lionel Messi yegukanye igikombe cy'isi yaramaze kwiheba. Mu zindi rero filime zizakorerwamo harimo nka seri Messi World Cup, The Rise of Legends and Messi Meets America ndetse n'izindi ziterekeye kuri Lionel Messi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Lionel Messi nawe wamaze nyine kuba yinjira muri business y'amasinema agiye atandukanye, kuzareba nimba izagenda rero bimuhira nk'uko football nayo yagiye imuhira, tukareba nimba rero ibintu bizagenda rwose rero bimeze neza cyane muri rusange. Ubwo rero tukiri muri tujya rero twinjiye muri basketball rero yitwa Chad Bui Jordan wa Kepler Basketball Club niwe rero wabaye MVP wa shampiyona.
akaba rero wabaye MVP wa shampiyona mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 22/04/2024 nibwo rero shampiyona nyine y'u Rwanda muri basketball rero yasozwaga ikipe ya APR Basketball Club yo kandi igikombe vanwe bita Chad Bowie Jordan aba MVP wa shampiyona Chad Bowie Jordan rero kina Kepler Basketball Club yabonye igihembo cya MVP Most Valuable Player muri shampiyona yose nyuma yuko isojwe ariwe watsinze amanota menshi amanota magera kuri 410 nubwo ikipe ya Kepler itabashije kugira umukino cyangwa se itakinnye finali itakinnye umukino nyine y'amakipe ahatanira igikombe dore ko bakinnye umwanya uhatanira uwa gatatu rero bazanye no kuwutwara batsinze amanota menshi bagerageje gutsindamo amanota abagerageje nyine gutsinda amanota atari makeya ubwo rero umuvandimwe afite amanota agera kuri 58 Chad Bowie Jordan rero wagizwe MVP wa shampiyona ya basketball kandi afite umwanya wa kabiri mu batsinze amanota abiri inshuro nyinshi afitemo amanota 88 ndetse yanakoze still 68 mu bindi rero bihembo byahawe abantu ku giti cyabo harimo icya top scorer ubwo ni watsinze amanota menshi Chad Bowie Jordan wa Kepler ni nawe nyine wegukanye iki gihembo cya top scorer of the season Kamui Pichu ukina ikipe ya Reg Basketball Club yegukanye igihembo cya Best Defender of the Season aho yakoze rebound 210 ndetse na block 49 mu mwaka w'imikino. Ndizeye Ndayisaba Dieudonné ukina ikipe ya Patriote yatwaye igihembo cya Best 3-point shooter cyangwa se watsinze amanota 3 kurusha abandi rero Champion Basketball rero irangiye Ndayisaba Dieudonné atsinze amanota 68 agerageza gutsinda amanota 3 mwoza. Fabrice ukina ikipe ya Espoir Basketball Club yabonye igihembo cya MIP Most Improved Player. Fabrice rero yatanze assist 13 akora block 59 atsinda amanota 113 ndetse akora rebound 109. Isa Jahol Mira ukina ikipe ya APR Basketball Club niwe wahawe igihembo cya MVP of Playoff. Toza rero wa Patriote Basketball Club rero Henry Mwinuka yabaye umutoza w'umwaka nyuma yo gusoza imikino ya regular season adatsinzwe umukino n'umwe agatsinda imikino 3 muri kimwe cya kabiri ndetse akanatsinda imikino 2 mu mikino rero ya nyuma ya Beat Power Playoff. Ubwo rero ngira ngo muri Basketball Club ni ibyo bihembo byatanzwe n'abo bakinnyi bitwaye neza byaje kuba rero birangira kabisa rero nka MVP yahawe miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga atari make ku mukinnyi ku giti kiwe rero kinini rwose ubona ko bari amafaranga menshi, miliyoni zigera kuri 2 aba ari amafaranga rero menshi atandukanye, amafaranga rwose ameze neza cyane. Ubwo rero ngira ngo ni byinshi biri kugenda bivugwa tuza kugenda tugaruka mu masaha